Swrai khorang Tisakha borom ganang MLA Ranjit Deborma Kokhe abo borom ganang MLA no illegal migrants issue no te Central Home Minister borom ganang Amit Shahaji tewaisha Swrai ke Sakha illegal migrants rongno khoroksa khai sinuwe romjaknai hinai omani sikangbo Ministry of Home Affairs ni bukhakte talchani bisingo illegal migrants Bangladeshi te Rohingya rongno naituwiti khlawe borongni hawa kifulei rohonani bagai dagi mungrujakha Fia Tripura government omoti dagi mung manma ulobo mung sayapri romliya Northeast region ni bisingo Assam ni Chief Minister borom ganang Himanta Biswa Sharma nangmani karagyapri rom khate kabangma illegal migrants Bangladeshi rokno identification khlaiye report khlaikha Tabukok engkha Tripura wa tange illegal migrants rokni birode karagyapri romjagya omono se central government eba home minister borom ganang Amit Shahaji cheri manainai Tripura ni Chief Minister Dr. Manik Saha tamo yapri romkha omose naithai illegal migrants issue note chung Tripura ni High Court wo case khaijakma ulo talthamni bisingo tamo yapri romkha omoni reply eba jawab runa bagai state government no dagimu rujakha talthamni ulo Tripura government tamo reply ri omoni ulo no karak movement lama nokhore lukurok chobama khainai Thangnai 27 April 2026 Salmari Minister of Home Affairs Foreign Nurse Division ni bukhalte ano koktun kaisa ruhori saka illegal migrants rokno naitu gei tiklaina ni barja angkha state government ni hinai tabuk chung naithai Central Home Minister borom ganang Amit Shahaji ni omotei dagi mungruma ulo Chief Minister Dr. Manik Saha tamuya prirom Khani MLA Ranjit Boboni Facebook o post khaikha MLA ni koktui no norok busuk jora soi nangjak chini common bags wo comment khaidi norok nai tongo Tripuri khorang स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर TNC अप्लाई